Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Panatakunam? Makiulit mo man, Arnel? Nakalawlawag timbagak, Lydia. Ibaga ko making kati personal. Ngam gabo tatawag ka nga tawag, kat madamat trabaho kit opisina. So nga baga akong kaya ka. Agsinatan. Arnel, saan ka agang angaw wakasta? Saan ang agang angaw? Idilayan kalman nga sinilbararan ta. Ti may kapito nga tawan nga anibersaryo ta. Piton nga tawen ta. Kalmasan na. Imbes ko mga ibagam ti William Meremy, ibagam matin nga sinata. Gabutasan kan nga patpatek. At dan sa baling patpatek ko. Ni Eva. Idisagbay nga, imay ka dinano ni restaurant. Nga pangon urayim kanyak. Namamok ni Eva. Kat nainlabak na dakos kang kwan. Kat idirabi. Napanak amis mo iti balayda. Imyanak sadyay. Kat nagpapas kami tiragsak kini Eva. Iso nga I'm sorry, Lydia. Saan ko nga sayangin, tipito nga tawan nga relasyon ta. Kabatasan ka ni patpatek. Ni Eva itan ti patpatek ko. Kastaunay iti panagsangsangit ni Lydia manunemi kabayatan iti panagsaritan. Ket gabot awanen tinasken pay nga ibagak ken kuana ket awanen tinasken pay nga pagsaritahan mi. Inyov kon. Ginuped kon deta ang panagsarita mi. Gabot talagang sangkon nga patpatek. Ni Eva itan ti patpatek ko. Inaset ganak manunemi ni Freddy nga office mate ko. Oy pare. Tapos lahat na problema. Saan nga problema? Gabutan na yung bagak matin kay ni Lydia. Nibagamon kang kuwana nga mapangkayan mga asawa? Haan pare? Imbaga kang sina kami. Anak! Katawa kami, Arnel. Piton nga tawin niyo. Sino kumatisan nga makaibaga nga saan kaya katuluyan? Kalbasan na kinilaat mo. Ngayon bagang sina kayon. Ngayon sina mo ni Lydia. Taapay. Saan ko na yung patpatek? Nakasimple. Kabutad dan sa baling ang patpatek ko. Ni Eva. Namamok lang hindi kalman pare. Kat idirabi. Nagpatpat na kami. Oo. Kelaat nga aya. Mabali na kasi tawag na. Kelaat nga aya. Pare. Amano, agbabawi kanto ti kasto nga naramid mo. Agbabawi kanto nga nangisina kini Lydia. Tingkay nangigan papagayam ket may salay nga paset ti pagkasaritaan. Lagip tinapalabas ti pagayam tayo nga Arnel iti Ilocos Norte. Nga day ti pakabuklan dito nga pagkasaritaan papagayam ket inkay tumangigan into no 12:30, genggan at alas 2, into no Aldao, iti programa ting alagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Paring Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kablawan tayo man, iti kang kanahin nga panagbubuya kada tayo, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Diyan mo, nakabakasyon na nito tilawag mo, dapat lang dito Hawaii. Isishare na pa dati video tayo. Iso nga tayo. No, dumdumngig ka, buibuya ka itay, ito yung page ni Paring Ray. Paki-follow, i-like mo, and i-share mo dito yung video tayo. Kahit no itim at YouTube channel ni Paring Ray, tingkay pakabuyaan, ti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, please ag-subscribe kayo. Kahit i-share yo dito yung video tayo. Yeah? Di manong yung name Ruiz dito eh. Iti lagip tinapalabas at data iti page ni Paring Ray in YouTube channel na. Inal daw nga adari kitay may upload nga video no live iti dito yung page kan YouTube channel tapos ni kasta ket ma-update kayo ari kitay pakasaritaan nga napipintas
idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Nga pangabakan nyo, na kayo, na surat kayo, iti darakala premyo. Malaksit ka iti weekly prizes, can monthly prizes, at dapat iti grand prizes. Grand winner tayo, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. So nga no, dakad to'y ngagbuibuya, ket damat success story, i-computer mo sa USN iti email address to remote TV nga nemiruiz@yahoo.com wano saan ket nemiruiz123@gmail.com. Ket no saan nyo matakamailan nga isurat ket talaga interesado kayo nga mangi palagip tinapalabas ti success story yo. Tawagan naglang di cellphone number 0949-876-7682 0949-876-7682 wenno agkwa kayo send kayo message kayo iti messenger tinumon ti biang Nemesio Ruiz iti Facebook account ko tawagayan. Okay, hanggang arti sa balin tumanin nga gundaway nga nagpanag-live kan panang panaka-upload ka iti videos ka dito nga page ni Paring Ray kan di YouTube na. Kaya siyempre, thank you kada kayo. Itultuloy iti agbuya kan dumngeg, iti lagip tinapalamas, iti agtultuloy ka Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Salamat po.